Tiprasa bosongni nuna chora eba somtisa amchaini kornoram kamini lukurok. Salkiyok fake hugo thangai samung tangiya hinke bohogo maisikori borokni. Hati haba sakamnogo laisuna bo lama hamya. Nungjaknai tui kaham korei belaino bialo tongoi tongjabayo tiprasarok. Kornoram kami, Mongia kami RD block nuna chora eba somtisa ADC village ni bisingo khopjago. O kamio 45 ni simi 50 nukhung borok tongo. Koktumake haise o kamini chererok kaham chamung nungmung manyani bagai sakamnogo thangai manyani bagai borokni sakrok derai tongbaikha. Koktumao saiman kha o kamio haste hafangba ADC ni bisingti bo chubachu manya hinai. Kamio chererokni chamung nungmungni bagai ongnawari phano korei hinai. Tôi chaya bay ho chaya bay tôi đây cha đây nó hút quay bay ram khai bay tôi buộc cream bay củ không bay buộc bê to cái khá giả chú sa cái nóng bay tôi cái rai khe anh ấy tôi đây cha đây ram khai bay mỗi chỉ tay phơi phơi sao tôi ra tôi sao bu xia bay ya bình đi phơi phơi khá làm cái tình khai mẹ phơi ha xia à đấy đừng ya anh nó tôi chế bay ho chế bay nó bay tôi buộc ham chi lung ngô sao bà mua bảy clo mua tay phải bó phốc bà mua gì bó bùn cô làm khít nên một cái quanh như vậy thằng chi mò ông ba hút bay jam xe bó phò mam phà bó xì bà đã thằng bay ok ông chơi chơi phụ này bó phò gì tụng này nã cái cái nông bay đồ đồ chừng này bó liều phong khai phép mua nó mà phong ngọc creamy đen bay hạt mà đen bay hạt creamy besin để hàm aরে bó sao mà giả cái nông bay đồ সুজিত দাস বর্তমানে তেলিয়ামুড়া সাবডিভিশন হসপিটালে কর্মরত। তো অপুষ্টিজনিত কারণে অনেক রোগ হতে পারে, যেমন মেইনলি তোমার প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন, মানে যেমন কোয়াশিওরকর, মেরাসমাস, বা আপনার যেমন ভিটামিনের অভাবে যেমন স্কার্বি হতে পারে, রিকেটস হতে পারে, তারপরে নাইট ব্লাইন্ডনেস হতে পারে। তো এরকম অনেকগুলি রোগ যেগুলি অপুষ্টিজনিত কারণে হয়। তো এগুলি নিরাময়ের জন্য প্রচুর পরিমাণে হেলথ ক্যাম্প করতে লাগবে। যেসব জায়গাতে অপুষ্টিজনিত কারণে সচেতনতার অভাব আছে ওই জায়গাতে আরও বেশি হেলথ ক্যাম্প করে তাদেরকে সচেতন করতে লাগবে। মানে এই লক্ষণ তো এক এক রোগীর এক এক রকম থাকতে পারে, তো ওগুলি হেলথ ভিজিট করার পরেই বোঝা যাবে। এমন তো অনেক এলাকা আছে যে জায়গার মধ্যে এখনো মানুষজন সচেতন না, সচেতনতা আরও বাড়াতে লাগবে।